Oke, selamat malam. Jumpa kembali dengan Agung Indonesia Channel. Kerja bareng MSS Pro Audio. Wanodyayu utama ngambar arum ing kusuma. Tetep seru kan toh? Mulat leng-leng prangta agawe seming nala. Semunir pait matu lindri-lindri nyawang netramu. Ramai pakai belas ya. Dasar lancir kuning anggo kang rasa tresnaku. Ngambar arum tanku jiwa katon kemanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinalung takkan tianeng jagat katresna. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu rembulan kang sumunan nyeceni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu. Sobat Barber, halo, thank you. Saya bacakan dari sini ya. Ini kenalan dulu dari DJ. Ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang baru hadir pada kesempatan malam hari ini. Matur sepanun. Untuk yang ada di Lampung, thank you. Juga yang ada di Taiwan, Hong Kong, matur sepanun. Ngambar arum janku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinalung takkan tianeng jagat katresna. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu rembulan kang sumunan nyeceni tresno kang tuhu tan ono liya mung sira wong ayu. Tarik lagi ya, tarik intro lagi. Oke, Sobat Barber, ini tukang cukur handalnya daerah sana, Jalan Banyuasin. Bisa di follow-follow. Ngambar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinalung takkan tianeng jagat katresnan. Tarik konde. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu rembulan kang sumunan
mung sira wong ayu siji tok. Liyane